Anochwa ba mesan wa kwa ba finsem de aka che do me de twaso amaye kwa Ahafo mantem ni mu na Ahafo mantem no eswafo George Boache wetwa homemu a bodo bie integrated recycling and compost plant ano ewo Goaso se we na beboa ma honedie ho nsem egina brane Omanfo a womo ete Goaso ene ne mpatam enya mfidie a border a omanfo eye no womo edegum ema mfidie no eyam no fiko recycling and compost plant abra womo epaw dwumedie no ntuma no stakeholders awodo ene bepie mu ewo dwumedie na se omanfo a womo ye adwuma ewo Jespon group of companies ne ho ana soafo a wono ene wo Ahafo George Boache edito Adom news nsentwofo enim se dwumedie a womo abepa ho ntuma eyade a ebema mabunu ewo empatem ho no enya adwuma aye bia ye ne bola omo ado na ofa isi omo de transfer kase no ba omba no pa ba ba ya je bia tso e de na fese right today so say ka ba ko to and o bu anu yi o jo ko te de se di ka bi ti omba no ma so se bia tso a clean and healthy environment. So the malaria incidence in the focus very good. Environmental Protection Agency Director wa Ahafo Mantem Dr. Adia Nantechi enso edinsemsi na tudwa. Yeah, statistics like one be afino Ghana has generated about 1.6 million tons of waste. But no, it move just 40% of it and you recycle and I collect it. It is a media to say about na ebeboa ama Ahafo ye mantem hasino e ha atipa because waste ya dia emboa nipa bia ne environment e bugata mu a etuki gata no ema hono na eflade enti se mo boa no mo boa enti se ya dia beboa Dwanto ahene owo hwidiem nana ataku brempon enso edinsemse enetu Adom news nsentwofo anim aye recycle na sebe bola hu ni dia ya bia nya omde Ahafo no apanampa e ba behu ye ni tua empenfo so ni simu a na won sesimu a ye ni nyawo kontrofo simsuma enimani wo che sa Ahafo yeso yensa ka de ya ne de obebie de ama Ahafo nje ya de aye adigisem na mpa ne bo se de ba betima koye ne fili betimi abo Ahafo de mpotemu nyina